n'uyu wacu yemwe kubera kuko muradukunda kandi uyu wacu nawe yaza yitonda cyane njewe witonda zanitonda ariko tumukomeza abantu aza yitonda umugabo wanje nihagira umukobwa uzomukoroga zombo ariko iyo warning last ko mara kuntu mpangira last warning mwabakobwa mwe n'abagore uwo nzobona agafuni pa twenda abadukunda abatadukunda titubakunda titubabesha siko abantu bose mukundane ayaye none wakunda ijambo ry'Imana riza rivuga ngo kunda bankunda kandi abashakana umwete wazawe ngo tusatubabyariramwe ngo tukabakurira ngo nyine ibindi byo nyine biriya byose baza bavuga kurumva ariko umuntu nyanga usutagereza umujenzo gukunda gute mbereye mukundane jewe kubesha n'icyase nzabesha ngo Kristo umuntu nyereka ko nyanze nanje sinyo gukundira ari kubayumbe abakozi b'Imana ndabakunda cyane birenze ndabakunda pe abayumbe nanje gandi umuyumbe mbwira ibintu bibiri bakundira ibintu bibiri ukundira abayumbe abayumbe ni abantu beza bazabumva ibintu vuba ikindi mbakundira nyine nuko ari abayumbe ni abakozi b'Imana naho iyo ubonye umuntu umuyumbe yatuse yamaza haya mafu wewe ni wewe tobaguti warwambura inje natose kungumena ino juice mbere kukuntazamera cyangwa tureba amazi yemi wadishake ku mazi nikamumena aho kayereka abantu kuntu nose niyo naroze ariko nyine mvuye mu gitaramo abari ikibazo cyangwa si ikibazo kuko narabimenyereye ariko hari undi muntu n'ukuri musukuri ubibona nk'ikibazo azayamaza aha yatonyanga icuye aho inose uja kurara ntavuze ko byose ubyihanganira narabyihanganiye haraho nabonye ejo bundi baza Shalom nshuti zacu dukunda dukurikirana umunsi kundi twongera twagarutse muri studio zacu nkuko mubimenyereye ni nkaho twari tubuzeho gato ariko twarimo tubategurira ibyiza tugomba kubasangiza rero tubaye kaze abadukurikirana umunsi kundi abakunzi bacu bagenda badukandira subscribe like na share ndetse na comment tugenda tubona uburyo tugenda twevuriwe bwose nimwe tubikesha turashimira cyane abantu bose badukurikirana abatuye ku migabane itandukanye y'isi turabashimiye cyane abatuye muri Afrika abatuye i Buraya abatuye muri Amerika bose turabazirikana kandi turabizi kuko muraba agaciro kandi muraba ingenzi kuri twe rero tubaye kaze cyane mu gano cyacu uyu munsi twari tubaye nk'ababuraho gato ariko twagarutse kubera kuko ari abantu benshi nyine bagenda badusabisha kugira ngo tugende tubagezaho amakuru meza ibiganiro byiza bisetsa abantu kandi abantu bakishima rero turabegereje kandi tubaye kaze bisetsa none uganiza abantu ibintu abantu bakarakara undi uganiriza abantu ibintu cyangwa tuzobakenera comment bakishima bishimira rimwe wowe ushobora comment cyane tuzobategurira prank umunsi umwe gutya nzayimukorera gutya umuriro wake ahubwo ni uzoyikorera ngaho yegereze atumirwa wacu muraho neza abakunzi bacu ntabwo ari abatumirwa
Mana we ngayegereza abantu turabiyegereje abakunzi bacu abo kuri televiziyo yitwa Karingi MTV. Turabakunda, turabazirikana neza, turayibona umunsi ku wundi. Komeze mugubwe neza, turabakunda muba ku mitima yacu ya buri munsi, kandi turabategurira ibintu byiza abakunzi bacu, abantu badukunda. Muzobona ibintu byiza tuzobagezaho, n'abatadukunda mudukunde, turakunditse. Yesu yadusize igikundiro, turagifite, tuza tukigendana buri munsi. Rero mubarikiwe sana. arakoze cyane kubiyegereza, ni byiza cyane. Ese nakubwira abantu cyo babategurije ni iki kintu baba bateguriye? Amagift na sinyazi wayine aruba no to gift guys, amagift y'abakunzi bacu kora bategurira. Turabategurira umunsi mukuru vuba cyane w'abantu badukunda. Naho bijanye ni ko abantu benshi bakuziho cyane ko uri umuririmbyi, none nta gitaramo aho bategurira. Tubategurire kesha tutegure kesha bari huduma ni wewe kesha cyangwa tutegure amasengesho y'iminsi 40 wakwitaba, kandi harimo amafungo. Tegura abantu, utugura abantu indirimbo nziza y'amavuta. Indirimbo turazifite nyinshi nkuko mubizi, ko turategura indirimbo nziza cyane. Mwitegure, muzobona indirimbo nziza, indirimbo zacu bwite, n'amakava nyine meza. Indirimbo zacu bwite twahimbye, twicaye tugatekereza, tukavuga ngo nuku tugatora igitabo tugasoma ibyanditswe zera. bavandimwe uko nyine musanzwe mutubona, turabizi kuko mugenda mudukurikirana kandi tugenda tubagazaho ibintu byiza. Wacu muririmbyi ndabategurira turirimbo, bakabakubitiramo indirimbo nziza zifasha imitima, abantu bakomeza kugubwa neza. Tukabazana n'ibiganiro za gakondo. Za gakondo kankuba nkubaza numve ko wakuriye imurenge none nakuriye kandi ngutaravuga umushasha, usanga bo baravuga umushasha. Nko kubaza ruguru iyo bajaga ruguru inyana, aho zagaza zirara, niki zagaza ziraraho, bagaza isasira iki mu karuri. Yes, ni musazirara mu karuri, ariko cyo bagaza isasira ngo zijyameho niki? Ni ibyatsi bindi ibyatsi guharika. Oya, hari izina zazita. Nimba barabaye ruguru kandi baravuga umushasha maze bivuga. Narabaye niho navukiye. None ahantu bita Mugawera guys, niho nyavukiye. Mwaye mugira inkase? Hari tugiringa. Nk'abana muzigira. None sajya bagaza hari nyana zagazirara cyo zese nizo kitabute. Hari n'izina ryacu nyine izina ryacu ry'umwimerere. Naringiye kuvuga none. Tibiba. Ni muzaza. Uratsinzwe. Agabyita mu nicari. Icarire cy'inyana na nibagiwe. Na iyo babaga bari gukama inka, umwana akaza waza ukama amata yuzuye akamuheza ngo amwe bazazita gute?
urufuro inosiza urufuro ariko nono tiyakazaza urufuro bamaze nko gukama gutya nyine inka nyine oye yagaza kama akadete kuzuye n'umwere akadete karuzuye akadete ahagirizamo none umwana akaza akicara iruhande rwiwe akamuheza atakira sha umwana ayagaza ngo agira gute soma none se sibyo azabyita ngo nukubirura akirubirura shaho ayo yeme kuri muzamureka kubeshana wewe oya abantu bazabareka kubeshana ariko kureba mushasha nyine ariko n'abantu bari hano namwe murabizi yeme ibyo bintu mwe mwari mubizi barabizi abantu bakuri ruguru jewe sinari mbizi ariko ruguru ndakunda ni mu rugo Isofero gufite n'inyangaye 10 n'ingahe iki 10 n'ingahe mbaye nibuka ariko nari nkiri mu 10 cyangwa ko utaruzi n'ibintu bya ruguru nari nkiri mu 10 gutya ni 2 3 wari baza bitara ngo nari ntarahinga utaje mu murima cyo sinokibesha yeme nari ntaratora isuka kuva mbayeho sinzi ngo gutora isuka ni ibintu bimeze gute ariko uko dutaha igihugu cyafashwe uzoja n'abana zoza nsaka uzoza utahinze ngo zosaka ahandi bazasaka barahinze bafite abagore b'abashanga uruguru bazabasaka uzavuga abagore bashanga uruguru ngo bazobagivu bari imbere y'iziko gusa nta guhinga nta bigatuma kutara amaguru imbere y'iziko amaguru yahiye n'amaguru yosha noneho yosha kambe yosha kamashira yosha agashira ni ukuja wavumbura ruzi muruki nivu ryo mu ziko yeme dukunda ruguru twarahereye kurumva ko utaha nukuri notaha pe cyangwa ugarukira nubwo ntazi guhinga ariko nobo wonyigisha guhinga nkaza mpingira abana none je abana bakucwa n'inzara nohinga nukuri gitangaza cyangwa kamacuruza bavandimwe abantu bari hafi gutaha abagore b'abashangu yemwe turi hafi gutaha none abagore b'abashangu tafazari mwisubireho mugende mwitekerezeho ko turataha tugiye gusubira iwacu tuzoja mu maendeleo tuzoja mu maendeleo ariko agaguhinga hazoba kukiriho guhinga guhinga ntikuzohaba tuzokora ibindi bintu bitari byo guhinga protectors iriya ntiduka urusha nawe yo kwa amatachi ntiyageze telefone ariyo hariyo amatelefone nabonye hariyo na za imodoka na za moto ese dusubiye inyuma iriya tuze ni twakoze kabivuga ngo kanani niyo ya mbere niyo ya mbere yegejeje oya ijya ya mbere iravuga ngo ni iriya ndirimbo yakiri hakika Mungu ni iriya ndirimbo ni nk'abantu bayikunze barayikunze bayikunze bazogende basacinge kuri barayikunze hariho n'akandi bakunze kari imbere kavuga ngo azanyegamiza mu gituza cye maze kozamarira iriya ndirimbo barayikunze cyane kandi abantu bagize hari abantu baza bambwira ngo ni yanje ariko si yanje ni ya Trospazi muzogende mu twayikoze dufite amavuta twari dufite amavuta nyine turayafite nyine akana buri ikintu cyose uzokora ufite amavuta abantu bazokiriye batishimiye kandi ifasha abantu none giribe iriya kafa genda bategura ibindi kugira ngo abantu bakomeza kugwe neza kubera ko ari imitima yubakitse abantu bari bafite ibibazo babashe gusubizwa kubera abantu batwandikiye cyane batubwira ko yabafashije duhura n'aho twitindi umwaririmbyi yakoze ibitangaza
kandi tunashimira cyane n'abantu bagenda baduha ibitekerezo. Hari abantu batwandikiye, hari abaduhamagaye, hari abatwandikiye, hari abatwereje amavoice maremare pe ugategera. Ngende mukomeze mwaguke kandi aba bandi Imana mushake ibintu bishobora kubazamura bikabateza imbere. Nukuvuga ngo natwe nico turimo, nta kindi nico ubundi nimuzamura turatinze, so tubategurira ivyo tugomba kubaheza byiza. Iyo umuntu atinze buri hari ikintu aba hategura agomba kuzanira abandi cyiza. Ivyo zo muzobibona vuba cyane, tuzogenda tuyibageza kuko nivyo by'ingenzi kandi nivyo abantu bagomba gufashwamo. Kwa nijo abonje yinjuri muri musidi. Ko ndagutegera nawe nanga banko ngira abantu. Turababwira none ikintu. Yeme noneho twebwe twari twaje kugira ngo tubaramutse, twari tubakumbuye birenze. Jewe n'uyu wacu twicaye turavuga ngo tuze tubaramutse inshuti zacu, abavandimwe. Ariko kuza kamera wenyine kugayeme abantu bazagira none ngo ngira amagambo menshi, nta magambo ngira uko yarangije usako ngo aravuga arabwira abantu amakuru, none amakuru ari wabwira abantu. Nukuri yemwe nza nta magambo menshi uko ndigiyama mu magambo nyabo nukuri. Magana wa mfura babuze mfura mwabwiye umugore we yamukosheje cyane aramureba onaka age uburyo bw'uturusha ngo bangabutora kubiga naho. None nawe abantu bari bitegereje ngo babwire nyine uko kumeze. Zemeze neza guys, zemeze neza cyane, ndakomeye ndashima Imana. Hari abantu ngo batari bazi ko nza mvuga, nuko hari abantu bagiye batwandikira, hari n'abandi batubwiye ngo bakunze ko nza mvuga ngo nza mvuga Ikinyamurenge ngo cenje. Ndagikunda gutya nawe. Ikinyamurenge warakuriye umushasha ngo uzi Ikinyamurenge? Ariko nza nkivuga, ariko ntazangira. Nza nkwepa kiri iri ayindi yamvugo yindi tuzatuvuga. Kashaka kuvuga imvugo yacu yite niyo nziza, imera neza cyane. Ariko numva amagara kuri telefone ganzo kubwiraga Kinyarwanda cyangwa gutuma record. Jewe yambaye ntumira umuntu record nanga record nzana makubwira neza kijya ndango sinzi yo. Wa mukobwa yagiye kwiga Buvira ngo ari Buvira wataha ageze ruguru ngo abona inyenzi z'umuvuga ngo singo mama ngo nibi nabyo murabyorora kandi ngo yarazisizeho amaze umwaka ivyo mwere umwaka. None ga so wovuga kuko oya nzonda cyangwa tuvuge iyindi love story ya gatatu. Oya ingiye tuzagura wovuga ko bayumbe abakozi b'Imana ndabakunda cyane birenze. Ndabakunda pe abayumbe. Naje gandi umuyumbe. Mbwira ibintu bibiri bakundira. Ibintu bibiri ukundira abayumbe. Abayumbe ni abantu beza baza bumva ibintu vuba. Ikindi mbakundira nyine nuko ari abayumbe. Ni abakozi b'Imana. Naho iyo ubonye umuntu umuyumbe yatuse yamaze haya mafu kumuka wewe ni wewe
Wabuti warwambura inje natozi kungumena ino juice mbere kukuntazamera cyangwa tureba amazi emi wadishake ku mazi nkamumena aho nkayereka abantu kuntu nose niyo naroze ariko nyine mvuye mu gitaramo abari ikibazo cyangwa si ikibazo kuko narabimenyereye ariko hari undi muntu n'ukuri musukuri ubibona nk'ikibazo azayamaza aha yatonyanga icuya aho inose uja kurahira ntiwavuze ko byose uzobyihanganira narabyihanganiye haraho nabonye ejo bundi bashatse kwipfa ariko nyine nawe uzoza ubwira cuya buri icuya ni sante cuya bari sante umeze neza ariho nabonye bashatse kwipfa jewe ntabwo wikicuya uzukura mu kanisa ngo imbere y'abantu uko kutabambireka ngo kwazo wabayicuya ngo yose ngo wikora ariko hari bamwe baza bakabya ukamusanga kuko wambaye na shati saguki ukamugenda ngo kukura rya hasi mugondo biriya ni jewe iyo ngeze mu kanisa nko ngeze mu kanisa iyo ngeze mu kanisa nsa neza inzu ko naje nambaye neza nsa neza nkarosa nishimisha mu kanisa ndicaye nuko nabona mucafu nuko napama njya hasi nuko nabwira gute kero kumbana system mu kanisa ndakibazo ikibazo nukuvimuira usa nabi nje ngasa nabi ariko nje ngeze mu kanisa uko umera kose bagukandagira bakubwira gute nta kibazo wageze kero bazo materaniro ariko muzamukunda si bibi icuya si kibi si bibi ariko kandi hari ibintu bimwe nyine biba bigize ariko njyewe sinshatse kubipfobya wenda si bibi nyabona uko umuntu wawe uguma kuvuga uko kera utapfobya nimba ipfobyaga n'ubundi ndagihinduka kandi ejo bundi hari umukutano zanza amazi manuka hari uwe mukutano hari umukutano hari muri Grace uyu muri Grace nuko rero kabisa sinanga icuya njewe kimaze imyaka myinshi cyane nzamesa buri munsi icuya ariko nta kibazo icuya buriya n'umugisha hari abazagira icuya ariko gabagira n'ubucafu ubucafu ni bene ubucafu mubona umuntu nyine aracafuye ariko hari n'undi uzubona ukabati uyu muntu ibyo ari byo byose yagize icuya ariko afite isuku jewe ushari wanje agira isuku umugabo wanje agira isuku jewe uteye ubwoba nza mukandagira gutya bwe kukirata ka masara cyari cyadupfa jewe ntabwo umuntu ukandagira uko nkandagiye ko kabisa wowe ukandagira ukandagiye ubu nyine nta kibazo kagondo mfite amaguru yanjye atahiye hari abantu bari mu kumbaza ngo se ngo amaguru yanjye yarahiye ese amaguru yawe ni akarura yahiye muci cyangwa ngahe babwira noneho ibintu biri mu kunsetsa pe hari nk'abantu turi mu guhura mu muhanda bakamwambaza ngo yewe ngo twereke amaguru yawe yemewe bereka amaguru gute mu muhanda ngo twereke ngo nimba ngo atarahiye ngira amaguru ngira imirundi y'imiseke imiseke ese imiseke ni imiki sinzi ko muzamubaza bavuga imirundi myiza ngira imirundi myiza isa neza itarahiye abantu bose baza bamubwira ngo wasanga amaguru yanjye ngo yarahiye ni mazima singira habi ngira amaguru meza cyane oya bako dahaye wemera baragira ngo yarahiye amaguru ni mazima
ndi muzima singira habe n'akantu arabuje kugira none ngo nyirahiye no ikindi none ko mwataye umuco gore iki gina ntaho kimenya umuco gute mwataye umuco umugore mukuru ukwera yakoze ubukwe kamambara ipataro tiyambare nta kitenge aho nta kitenge kandi igitenge cy'abagore wari kuziga amambara ipataro nta kibazo numvishije wewe umukenyera igitenge guhera n'akazi rimwe kandi ke kuvuga ku wa mbere n'akazi rimwe na kabiri na gatatu na kane na gatanu n'iposho kugeza ninga ahura muri sport uri mu ntuza se ubufunzwe twese ho yaje igitenge ni cy'abadamu yego nte tuzanze kandi patana tuzambara igitenge y'abagabo sayo bagabo none se yanditseho umugabo mwaracurise ibintu yanditseho umugabo we mwacurise ibintu mwene umuguranguza umugore n'umugabo bashoreranye babiri bombi bambaye pantaro n'amashati asa kibara abagabo ko barajaye ko baravaye agenda begera none se wewe none se wewe woyobeka umugore n'umugabo bashoreranye gutya none imiterere nimwe imiterere y'umugabo n'umugabo none se bambaye pantaro baba bari frat none se bambaye pantaro batuga abagore baba bari frat ni televiziyo furate ni televiziyo nini cyangwa abagore nkaho inyuma gutya baza bagenda berekeye gutya twamenyaga ngo mu mugore ni ukuvuga ngo baba bameze nk'abagabo ariko ari n'abagore bazambara udusapu usigaye bambara udusapu akambara k'imbere n'umugabo akambaye bari abagabo ni abahe n'ubuzima ni ugupagasanya yabo bose ugupagasanya muzo mwambara ibaranga abo muri bo ariko hari igihe nta kibazo nazonesha hari igihe ukenera nyine kwisanzura uvuga ati kubera ko ngiye kuri UN none kuri UN ikanzu ndiri haba kandi ni pataro ntagenda paye nkubitagura ikanzu gutya yes amakanzu kandi niyo yiza ubundi niyo yiza goma kwambara ikanzu nukuri nta kibazo kiba kibirimwo nta muntu duba duhaye dushaka gukwaza oya ni ukubagira inama nyine muza mwambara nyine mupana kwambara pantaro nubwo muza muyambara nyine kera zaremewe zaraniranye nyine umwe tu mu gicamba kwa so ipantaro irenganira haruguru wacu muri gakondo uzari kwambara ipantaro ngo hana bazashana gusenga ngo ujana ipantaro gusenga hano tubaza we umwe hari abantu bajana gusenga ariko nje sinza njana ipantaro gusenga yemwe nyine narivu nyine abandi bazajana abakobwa abagore benshi bazajana iri haruguru giho bakubonye yambaye ingunda y'amahinja mwese kumukubita kubera ko nyine n'umuco wa umuco wacu nta mugore umire kwambara ipantaro ni hano mu ivi sinzi ariko nta kibazo siko baya mugani w'abantu wacu abanyagihugu nta mutima mubi tuba twayambaranye kandi nawe nyiretse wombaza ubwatsi kutakitambara ipantaro aya kabisa nyatwike yaye bamarumaro sema bamarumaro yaye bamarumaro numa uko kenye ibitenge cyangwa nyareza abandi bantu batishoboye wambare makanju aho ngenda neza sawa ngiye gukoresha kantuzi aga kino kameze gute yemewe turarusha n'ukuri twari tuvuye turarusha mwihangane nimubona ko turahaye tubowe reka nkoresha kano gakino turebe ko bimenye ngawe funga amaso funga amaso ndayafunze nushaka kunyambika ikintu oya nyine yafunge ufunga amaso ntuyagire
izo ni za juice wapfundura. Ni za juice ntabwo mpazi fundura keneye ngutore iyawe muri zombi. Ngahe zamura amaboko zikora zombi nurangiza uratora iyawe. Oya ntujege. Waretse nkajege. Oya ntujege dutora zombi zimwe zimeze neza. Buretse. Ntujegeze. Ese. Nkajegeze. Moto. Ese yawe ni yaje ni ihari nishoka nyine. Iwe. Yabinduranyije. Oya. Yabinduranyije. Wowe tora ujegeze usanga. Yanje niyo. Niyo? Fungure. Fungura amaso. Yanje niyo. Niyo ngiye. Njenza mwa cyane numvishije ari nke. Bose nari yibonye mpamvu nabanje nkasoma zikaresha. Zikaresha. Sawa. Bavandimwe dukomeje kubashimira cyane. Uko turabategurira kava nziza. Go cyane tubigezaho. Ntakibazo. Turabategurira kubera ko nigere cy'imbeho kigiye ku abantu bazakomeza basusuruke. Nibyo byiza cyane. Ese uzayo umunsi wigeze kumperekeza gutya. Ako ntugiye kumbeshera. Aya sinkubeshera yeme abana bamye abati mu bibi. Yeme aramperekeza nari mvuye ahantu gutya. Kera ariko apana ubunyine. Aranyitsa gutya ngiye po mu gishanga. Ngo hagere bwari bwije. Ayo yamavuga ngo ntiyorasubirayo wenyine. Yamuhamagara abantu bari babana ngo yemwe twabahamagaye. Ngo muze ngo muntore ngo sinsubira nje nyine ngo mfite ubwoba. Ayo barabeshe. Gusa ico gihe hari cy'abajura. Wamugira ubwoba. None umuntu yerekeza shari wiwe akamuhamagara abandi ngo baze kumutora ngo afite ubwoba. Aragandi nabonye nakundi undi muhungu nyine yaherekeje undi mukobwa. No batandukanye ubwo baragenda. None arangize wa muhungu aragenda batandukanye gutya yambaye akabambiri yamaze kuramo gahoro yamaze fata mu ntoki amaze araguruka yamayiruga agerira imbere yamahura n'umuntu none wa muntu aramukanga yamahindukira yamase kuri wa mukobwa yamase kuri wa mukobwa yirukanga uyise wa mushere wanciyeho none ntabwo nagwerekera indanze yamuhamagara abantu ngo baze bamutware ngo yagize ubwoba. Nuvuga ngo ntuzi je batarakizwa. Tarakizwa. Wari ugira ubwoba. Tarakizwa ntabwoba nagiraga. Umaze gukizwa ugira ubwoba. Tarakizwa ntabwoba. Niyo wari ubaye umuntu. None mara gukizwa. Ngazana ndara makenga. Atabatanga umuntu na uvuga ngo iri hose wavuga. Nageza mpatsa nijoro. Ariko mara gukizwa. Sinoro njaye kugira gute. Niyo ngazana igenda nyine ahantu nyine hari abantu. Rero turabashimiye cyane. Mwamese kwazo bagirire neza. Kubera. Eka none. Kwaza ngawaje kubasezera. Ndabizi ni wewe. Kwa bayitomba. Oya. Ngaho kugira ngo drone iri hano hejuru. Tinya. Ngaho cyangwa kera kuba ngaho basanga izi ntuzo. Banko baririmbira. Ntamuka afite ubwiri. Ntamuka ufite nazo birizo ngo umusirikare mu kwicara izo tuyiteguye. Yiteguye urugamba. Aho bakubwiye ngo uririmbe ugomba kuririmba. Ko turabategura igitera. Ese gitera ni kandi yemwe mfite umwuka w'igitera. Nubona ndaguhamagaye wowe muvuga butumwa cyangwa umuririmbyi ugiti. Nindi zo tumira.
tukikange uzamunyakirana ubwuzu aya bose bazicare bari tayari ko turabategurira igiterane cy'inani tituzi nimba ari iki ariko kirahari siko cyabi cy'amashimwe cyabi cyo kuramya Imana no kuyihimbaza kirahari gusa zose n'amahoro ariko none umuntu hari n'icuye ngo none ko hari n'icuye yahembe baguye byuze bandarateri baguye bandarateri muduhe vandarateri ni intuzi n'amashanyarazi ese ruguru wacu iyo bajaga iyo bashukwa bari gushobora ndabizi burya barazabisha mu mazi bakabikuramo bazabisabye kujabika no gushiramo kujaburura aho guhura kujya kundi barazagira iyo maze kubihura babi bashaka ifu gusora n'ibihura censhura mucenshura n'ubyote simbizi nuko nyine tumva ko nawe utabizi kuvuga gusa ngaho wowe sura nawe ntabyo no gucenshura ni uko n'ibipfu n'ibizima bikajya ukwabyo sibyo nabyo biba mu Kinyarwanda umuceri n'ifu n'ugusheba wavuye warari umujya umuceri waruguru wacu w'ibigori kugeza iwacu ntituzagiraga ibintu byane usanga abasazi bacu bakomeye ntabwo bari we wari ibyina mu kizungu uzi ubona nkoroshe wowe uri gitoki kare jewe kunjira n'abandi ruguru nje uvuye ruguru ejo bundi uza karaje tika abantu ku muhanda kuragiranya karaje k'iwacu na ntuze yanga ko namena ye na manago ni isogo zikimwe ziri wacu ahubwo izi nizo zaziryoha zino zazitera imiti imboga zose zahangana ni imiti ariko izi wacu zazimeza zonyine zazimeza aha vuga ikindi ibibazo ntabyo uzi ikibazo cyawe ibibazo byawe ubuntu ubizi simbizi ariko ndabizi bimwe na bimwe iyo bashaka kwakira ba nyoko bagiye nko guhaha iriya ntuzi ba nyoko nyine ba mukecuru wawe nyine iyo mwara kubategaga mwara kubatega bagiye nko guhaha iriya epfo mu bashiko mu bawembe muri banki iyo mwara kubategaga epfo uzi ingene twakaze twishimye mwara kubatega iyo nka mama wawe nyine avuye ahantu avuye mu isoko hari igihe mwazumira kubakira noneho abandi ukabona nyina arahise undi nyina wundi arahise nyina yikoreye ishamba n'imyumbati yewe mukecuru bari ngo yasigaye inyuma undi akaza agashika bose abandi ba nyina bakaza ukisanga usigaye wenyine mukecuru wundi atarashika ukuntu uzaza bimera nabi cyane ugene warataje kwakira twebwe tugenda tukarara tukarara tugenda tukaba tumanuka tukikaneza iriya fu mu mabembe tukadukora kubinurayo aha ubwo rero dusoza iganiro dutegure kava nziza kuje niyo mpano mva ikundimu ava y'umukunga kunga nziza wamugenda ihudumiye tuzaye sawa kabisa murakoze Imana y'umugisha kubana natwe hari ibindi
murakoze cyane bavandimwe tuzogenda tubana dukurikira tubagezaho ibyiza kundi tugira amagambo menshi je n'uyu wacu yemwe kubera kuko muradukunda kandi uyu wacu nawe yaza yitonda cyane jewe witonda zagitonda ariko tumukuza abantu aza yitonda umugabo wanje nihagira umukobwa uzomukoroga zombora ariko iyo ni last ko mwana ukuntu mbayengira last warning mwabakobwa mwe n'abagore uwo nzobona agafuni pa mugani wa nani se ninde wavuze gutya muzumve kandi muzumve mu ruko kiri turagushuje data kiriki inshuti yacu kiriki cyane turagushuje kandi turagukunda we n'umugore wawe Diane witeka komeza barinde turabakunda none ganaje last warning ku bakobwa ku mugabo wanje ni kubona wamwandikiye aka message bene akadasobanutse uzomenya yuje kuberiki kuberiko kure gatonyandikiye kubereka kwandikira aho nyine tunsaze mu mutwe none kwandikira umuntu si ibisanzwe oya ntabwo ari ibisanzwe gute nyine ni ibisanzwe kukwandikira message bene ka message nyine kagize ariko kamusanga abana b'abakobwa hari nk'abana b'abakobwa bamwe kandi bene abakiri nk'abato bato bene bataranashaka uzabona moto fire kandi babe bumva reka turuhe kurase guceceka sinzi tuvuga uvuga aba bakobwa basigaye bagira tabia mbaya ko se bashobora kuntwara ntanye tuzatugira ubwoba ngo mugenda ariko si byiza urabwana n'abantu si bibi nyine hari ukuganira yego ndabyumva ariko ibiganiro biratandukanye biratandukanye nk'umwana w'umukobwa amusanga akarandikira nk'umugabo w'abandi ngo sheri ngo bite sheri none se sheri uze ubundi ari iki nta kibazo ni imvugo isanzwe oya nyine isobanura sheri isobanura iki ni inshuti yawe ese umvugo abo nyine basigaye bavuga ngo baby ngo baby ngo bite Tuzo kisenze kwandikira umugabo w'abandi ngo baby byose bivana jewe ndakubwiye ngo shitani zogushuke sange wamwandikiye ngo baby utajuha ujuwe ko murumva jewe umwana mwiza singira ikibazo ariko shitani ni kugwaho gasanga ngo muri telefone yiwe ngwiki noneho nkuzi nubwo nzoba ndakuzi zoguhamagara nkubwire ngo wayobye none itangazo seko sawa murakoze cyane ko mvuga ngo murakoze cyane dore nuko nyine ko mvuga ngo murakoze none se none se impamvu nasi ngo kirisi we kavuga nyine impamvu wabuza kunyandika tuhamvu konte yankwepa karankwepa wowe nyine nabajije impamvu wabuza wanditse baza banyandikira ni kubera iki kubera iki wowe impamvu utayuzi ni ukubera ko mpari jewe ndi ibintu byose kuri wowe nose nawe ngenda mbroka abantu bose mfite muri telefone nana ahubwo ntangira ubu nyine ko ndavuga sana ntangira kubroka wowe babroke bose nyine ngambwira tubabroke kugira ngo tubabroke abantu bose si babi siko takari bamje ko ndavuga bene uyu nguyu bucya shitani yashutse kamusanga wenda ntawe shitani bashutse wenda
abari shitani yako ntari tuba mu shitani jewe rero izo sinuzumva wapi sawa none ga nimba hari wawe ugira ikico gitekerezo cyo kuza ino site agende ku yindi mbaye mubwiye hakiri kare kandi muzamutegera ibiganiro byacu jewe muzamutegera mututegera ibiganiro mu bimare kugira ngo ejo tazohura na drone ni drone yaje drone ugahura n'ikibazo nyine kitoroshe oya ibisozo waruze zone nibyo uvuga ngo ubundi no kwirinda umutekano wenyine wewe jewe ubwawe nyine wanje wote nyine wewe ubwawe ukirindira umutekano kugira ngo hatagira ibindi bintu ibisimbazi bitakuvogera. Oya muri ibiganiro ukora nizo wenda nizo ushobora gutuma uhinduka ushaka guhindura ariko kuvugana n'umuntu ariko hari umuntu woza mu buzima bwawe hari umuntu woza mu buzima bwawe akaguhindura arubizi gute wenda nk'umuhaye umwana yo guhindura nk'uko guhumza no guhumura umuhaye umwanya ho umva nyine umva bari guhindura ariko buriya kubaho wirinda ikibi cyangwa ushobora kurinda cyo kuzanaho ingaruka nizo byiza kugira bavuga ngo kwirinda biraruta cyangwa umugana zabaca ngo kwirinda biraruta kwivuza nk'uko nuko niba bimeze mu kwirinda amasasu bene data hariho amasasu menshi ubu nyine na za drone ni nyinshi aya ni amakompora ruguru hariho za drone nyinshi none ntabwo birinde cyane kuko jewe nimpura n'akagara nuko drone zoguhitana nyine kandi tukagire wasiwasi. Yego sawa murakoze cyane turabashimiye abakomeje kwana natwe bazokurikirana ibiganiro byacu bagenda bakurikirana n'indirimbo indirimbo zigenda zitandukanye tubazanira komeze mugubwe neza cyane kuko tuzogenda tubazanira ibintu byinshi kandi bitandukanye tubagezaho n'amakuru cyane ya gakondo yacu bijanye n'umuco uburyo abantu bagomba kwitwara imyitwarire y'abantu uburyo bagomba kwifata twaje mu mujyi ariko umujyi tugomba kuduhindura hamwe tugomba guhindura umujyi kuko umujyi nituwuhindura tuzoba tubaye abanyamahanga kandi kenshi cyane nabirizi ko ndakuvuga cyane iyo abantu bagiye mu bivanze tibirinde baza bahinduka bakaba abanyamahanga bagakora izo abanyamahanga ariko wenda twirinda tuzosigasira umuco wacu tuzowuta umuco wacu tuzokomeza nizo murimo tugenda duhura nazo abana abakobwa bananiye ababyeyi abahungu bananiye ababyeyi abagabo n'abagore bananiranye ingo zigenda zisenyuka umunsi ku wundi ibyo zose nuko abantu bagiye bata umuco abantu tibamenye iz'umuco wacu twaribagiwe twama tujya turasinzira ngo twaje mu iviri umugore ruguru yubahaga umugabo kujya kwiki ariko hano umugabo aza kubwira umugore agamatora agafunga ngo wibeshe ngo nejewe uzabishura inzu nejo zuhaha nejo zugira gute nukuvuga ngo si bose none jeje oya itasimuza ko ari wewe oya ye uko amuvuga ngo ko ndahugura abantu ko ndabwira abantu jewe sindimo
ndabwira abantu ni ko ndabura hejuru y'umuco umuco wacu umugore ubundi wari umugabo wiwe umugore ariko gatabwa ari bose Bibiri zivuga ngo habe n'umugore usuzugura umugabo habe na ruguru barahaba Bibiri zivuga ngo abagore bakuze bigishe abagore batoya uri bagomba kubaha abagabo babo kumva kubera kuko abagore bamwe bakuru kurumva uzamusanga yamatwara umugabo guke nta mugore mukuru uza abakecuru hano basaza oya abakecuru nibo Bibiri zivuga ngo bagomba kwigisha abagore bakiri bato rero nabo bataye umuco Rero twavuga rero ntite tumuco kubera twaje mu mahanga ari abakecuru uzamusanga kankamira umugabo nkakujya kwinteza wese uyu oya kumukankamiraho umva nabasaza kandi wenda ikibi cyo baragisoje rero bagomba kubigisha namwe mwebwe titwanze mugakura muzi umuco mwaraza kumenya umuco ariko nabo ubundi borosha abakecuru mwana zotaha mwashikira ngo ndimukagore abagabo n'abakecuru izo bizabuza cyane rero niba tubagezaho umuco wacu kinyamurenge ntituzobuta ahubwo tuzoguma tuwusigasira abadukunda cyane kuri Karingi MTV ndabizi kuko mumaze kuyimenya kandi mugenda mudukandiraho umunsi ku wundi cyane dukomeza no gusabira cyane igihugu cyacu kugira ngo Imana ikomeze itange amahoro mu gihugu cyacu nta kindi ciza nko kubona amahoro nko kuba mu gihugu gifite amahoro gitekanye abantu bose babayeho amahoro rero dukomeze dusabire igihugu cyacu n'ubwoko twese rusange tubasabira Imana ikomeze tugirire turasuhuza n'inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye dufite inshuti nyinshi mu Rwanda ahantu hose hatandukanye hanze twavuga abantu mu mazina twavuga mu mazina hari bamwe uzamusanga batoye ikayi ngo barandika mu bandi mu mazina turabafite kandi muri inshuti zacu tuzatuvugana umunsi ku wundi turabaramukije turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana akomeza abane namwe turabakunda tubahorana ku mitima yacu turabagendana ko muriyumva muriyizi inshuti zacu ziriyizi nawe utari inshuti yacu uzoze turi abantu beza cyane bazi kubana ntitugire ikibazo kabisa uzaze nawe inshuti yacu uzatugiraho umugisha natwe tuzakugiraho umugisha rero murakoze ngiye gusoza kino kiganiro ndagikorera igitangaza ndagikorera igitangaza Urabisoza gute? Ndagisoza nyine si wowe wagitangiye naje ndagisoza umuhagarikizi yatangiye nawe usoze siko bazabagira ngagisoza azatangira umuhagarikizi ubundi nawe akaza gusoza kandi urabizi ko bizabiba none ga ntagira ngo tugiye kubona imodoka ko tutayiguze yewe gari imodoka tuyireke iyo modoka gusa tuzawutanga lift siko eme tuzamusha muntu eme tuzoguheza lift kandi ni jewe iyo modoka kabisa abantu baguma yitege siko kibazo nzana mbona ko nzogutimba hasi ni wowe uzotwara si ubabizi twebwe nturayiga nje maze nzogutimba hasi kandi mukubona umpetse se siko bikurana ntazogutimba hasi aramunyabiri muzi tubwira ngo bakongo wazavuga ngo nabeba gari
kandi kubeba gari nukuyikorera nabati nyukwendesha gari si kubeba gari yego naendesha nanje ningutwara uzoza ugenda uri maso kwebi ura muduga ya modoka sawa turaba nije wavuze ngo ndasoza siko nyamubwiye nyabwiye ngo ndasoza kino kiganiro yeme kuri turasuhuza Chris Kamusedi zohita gute no studio Kame ayiwawa si Kame studio na Kame turagusuje kiri turakuramukije data turagukumbuye Kasarani tafadhali va mu bintu urimo banzuze turamutse Chris dufite none ese wayo turategura kakanze kare dufite ibirori simusiga ko turategura amarushanwa ese ajya bizobera ndabona muri Grace ayaye muri kwantuzi uriya mugabo ninde hano muri Zayuni muri Zayuni ese niyo mpamvu ngo uriya mugabo ariko none n'ubumbi sinarinzi ko ari muri Zayuni ni kwa Revera wacu Eric se ni rugende kwa Eric niho bizobera ibi bintu turabatumiye muzoze mubane natwe mwifatanye natwe mu birori dufite kuri uyu munsi ni tariki zinga tariki 28 ko ndabona ngo saa 8 ngo zuzu 28 z'ukwa 8 saa 8 zuzuye nizo kwa 8 oya tariki 28 z'ukwa 8 nejo bundi Sukwa karindwi nejo bundi muri cyumweru kiza none muzoze tubane hano dufite invitation z'abantu bane wikenera azaze kwifati wawe ngere ku muntu uga uri smart mu mutwe mutwe zote wiyogosheshe se umuntu uri smart mu mutwe wiyogosheshe nuko mpanze n'umuntu wawe urota bino bintu ako tabi ibintu sinye biroza Kama studio none yeme aya ni amarushanwa y'abaririmbyi katwa abaririmbyi none ga abagiye bakora neza turabatumiye abakoze neza uyu mwaka natwe twahiswemo twaratowe twatowemo muri abo baririmbyi bagomba guhatana igikombe cy'umwaka none turabatumiye muzaze kuri izi tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi saa 8 zuzuye top Kasarani Maji Mazuri mu rusengero ruyobowe n'umushumba Revera Eric abahazi witwa Zion Temple rubiyepfo yihaje zagidura mu gishanga rusengero rwiza cyane none gamuzoze abantu hano tuzobaza invitation none turasoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none cyane kwari kugira nyine ngo tubararike kuri utu tuntu nicyo kintu kitunyujije hano turavuga ngo reka tubaramutse tumara tubatumire muzoze mubane natwe rero turasoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none ko dukunda abadukunda abatadukunda titubakunda titubabesha siko abantu bose mukundane ayaye none wakunda ijambo ry'Imana riza rivuga ngo kunda bankunda kandi abashakana umwete bazogira gute bazombona naho abakwanga abanyanga mugende biri kabote kandi yo mukundi iki ngo mukunda abanzi bane
Kunda abanzi banyu. Ariko wowe ukunda umwanzi wawe Cyane. jewe rero si uko ndeye Oye umukunda umwanzi wawe. kubera ikizi Iyo umukunze umuntu wakwifuriza urupfu ngo numara ngumukunda ni kuriya abakwifuriza Imana zigende kuzamura akazagenda aho n'uwagenda uzamuka nta kibazo tuzatubazamukira mwe ninka kwa kundi bazavuga ngo abarozi ngo tuzatubabyariramwe ngo tukabakurira ngo nyine ibindi byo nyine biriya byose baza bavuga kurumva ariko umuntu nyanga uzutagereza ngo jenzo gukunda gute mbereye n'umukundane jewe kubesha n'icyasi nzabesha ngo Kristo umuntu nyereka ko nyanze nanje sinogukunda ngukundira ari sinshobora oya abona reka roha none gabantu mutwanga mugende mudukunde dukunde nimutadukunda natwe tuzobanga sawa bavandimwe turabashimiye cyane Imana ibamugisha kubera ko mwemeye kubana natwe twe dukunda abantu bose nta muntu twanga turabanura dukunda umuntu wese n'utwanga nawe azodukunda natadukunda biramubera azodukunda uriya Imana yagukunze ntawe uzi ukwanga natadukunda ivyo biramubera kati tuzopfaga ngo nuko ngo dahe dukunda nta kibazo none ga dukunda bose mugira amahoro y'Imana ciao ciao nawe utaha tuzobonana